Mališani dečijeg vrtića Sunce u Kuršumliji danas su imali, kako kažu, izlet. Za njih predaleko, čak do manastira Svetog Nikole, gde su proveli predivan dan u igri, ali i učeći o Svetom Savi i o manastiru Sveti Nikola. Organizovali smo ovaj izlet, to je bila naša inicijativa, koleginica, ovih predškolskih grupa, znači od 7., 8. i 9. predškolske grupe. Cilj je bio da decu upoznamo sa crkvom, koja je sada u ovom ovakvom stanju i prelepom je. Nadamo se da će se to još više urediti, da će deca moći i građani uopšte doći da vide to. Stvarno je lepo i vidimo i sami da su deca oduševljena i juče su bila. Kad smo imali te pripreme oko izleta i kad smo ih upoznali da ćemo doći ovde, svi su stvarno bili oduševljeni, i roditelji i deca. A šta im se najviše sviđa? Šta je za njih ostavilo utisak? Najviše im se sviđa unutrašnjost crkve, jer ja mislim da većina njih je po prvi put ušla ovde. I uopšte da su došli ovde, da borave na ovom prostoru. Evo vidite i sami kako im je lepo ovde, lep je dan, igraju se i to je u stvari bio naš cilj, a ujedno i da se podsjetimo svega onog što smo učili, da po nešto obnovimo i tako. Nedavno je ovde došao i monah, da li je on nešto pričao deci, da li je on nešto objašnjavao? Jeste, došao je monah, ispričao je deci malo o istorijatu crkve same, znači ne toliko, nije zalazio u neke detalje, pošto je to malo za decu još uvek teže da oni shvate, mada smo i mi sa njima radili, kao što svake godine radimo kada je praznik Svetog Save, i tada i ove godine smo, znači, pričali sa decom o tome, tako da ih je on i pitao da li znaju nešto o Svetom Savi, ispričao im je kratku istoriju crkve, taj period, kako je to šta sve teklo, do današnjeg dana. Posle toga su svi zajedno izgovorili molitvu Oče naš i stvarno bilo je lepo. I evo na samom kraju jedna poruka roditeljima. Pa poruka moja roditeljima je da što više vremena provode sa decom na ovakvim mestima, da ih dovode i sami i da ih što više upoznaju sa istorijom našeg grada, koja je stvarno bogata. Oče naš, na nebesima, da sveti ime Tvoje, da bude carstvo Tvoje, da bude volja Tvoje, sebi kao što je na nebu. Hleb naš naslošni, daj nam danas i oprosti nam da ne dugove naše, kao što i mi opraštamo demotnicima svoje. I ne uveti da smo iskušenje, no izbavi nas od zla. Amin. Sveti Sava beše kod kraljevske krvi, veliki učitelj, prosvetitelj prvi. On je otvorio prve crkve, škole i učio ljude da se Bogu mole. Zato cela Srpska da na slavu slavi, uz ljubavlju kliče svetitelja Savi. Sveti Sava, mogo si vladar biti, vladarskoga roda ti si, i da vladaš srpskom zemljom, mogo si, ali nisi, rasto si sa knjigama i na očevom belom dvoru zavolao Boga, ljude i sanjao svetu goru. Mogo si vladar biti kojeg mrze ili vole, ali ti si svome rodu otvarao crkve, škole. Od tada se u srcima tvoja mudrost deci javlja i ponosno sad svi imaju peticu iz pravoslavlja. Kraljević je srpski bio, al mu kruna ne bi mila. Ne mogu se... Ti bio, al mu kruna ne bi mila. U životu monaškome duša mu se posvetila. Odrekoše sveta blaga, siromake duhu traži, prolazio sudone da ih teši, da ih blaži. Bravo! Ma nije važno što nas dele,
Ništo će rampe nove da stave. Važno je samo, i mi to znamo, da Srbiji Svetog Nikolu slave. Ma nije važno kada nam skinu zastave naše, jer nove šire. Našu slavu u Svetog Savu srce nam istim ritmom biju. I nisu važne usputne stanice, uz istu sveću mi se grejemo. Kad stignemo do lažne granice, namignemo, mi se nasmijemo. Elju Savi, srpske crkve i